AFC cyangwa se M23 izakomeza kurwana kugeza igihe Tshisekedi agiye cyangwa se avuye ku buyobozi. Aya n'amagambo Colonel Nanga yavuze. Ese yavuze ryari, byari byatewe n'iki? Ni mu kiganiro Colonel Nanga yagiranye n'ikinyamakuru The Telegraph cyo mu Bwongereza, yatangaje ko ihurira yoboye rya AFC M23 rizakomeza kurwana nubwo hasinywe itangazo ry'amahame hagati ya DRC, Congo n'u Rwanda i Washington DC kugeza Perezida Felix Tshisekedi agiye cyangwa se yeguye ku buyobozi. Yagize ati tugomba kuzirikana igitekerezo cy'abanyekongo. Ati abanyekongo ntibashaka kumva ijambo guhagarika intambara, atari ukubera ko bashaka intambara, ahubwo nuko batagishaka kubona Felix Tshisekedi ku butegetsi. Colonel Nanga kandi yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwirinda amagambo amwe namwe, aho yagize ati ntibakunda kumva amagambo nk'imishyikirano, ntabwo bakunda kumva uvuga kuva mu mujyi uyu n'uyu kwabo cyangwa kwacu. Hanyuma rero Colonel Nanga ngo wari wahinduye umwambaro wa gisirikare yambaye ikote. Muri iki kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The Telegraph yegereranyije Tshisekedi n'umuhanuzi wo muri Bibiliya bitaga Yona, avuga ko perezida navanwa ku butegetsi aribwo guhagarika imirwano kwasabwe na Trump kuzashoboka. Yagize ati Yona niwe wabaye nyirabayazana w'umuhengeri, kandi nyuma yo kujugunywa mu mazi nibwo umuhengeri watuje. Ati Tshisekedi ni Yona wo muri DRC, umunsi tuzamukuraho imirwano izahagarara kandi amahoro azaza. Ibi biravugwa mu gihe AFC ndetse na M23 iherutse guhurira na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro bya mbere imbona nkubone muri Qatar. Benshi baketse ko ari intambwe iganisha ku guhagarika cyangwa se kwihagarikwa ry'imirwano imaze imyaka hafi 5 mu burasirazuba bwa Kongo. Indi nkuru iri kuvugwa cyane ni inkuru ivuga ko Ndayishimiye aracyavuga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yongeye gutangaza ko afite amakuru neza 100% y'uko u Rwanda rugifite umugambi wo gutera igihugu cye. Uyu mugabo yabitangarije mu kiganiro aheruka kugirana n'umunyamakuru Marc Paralimar wa televiziyo ya France 24 mu kwezi gushize, ubwo Ndayishimiye yaganiraga na BBC. Yari yavuze ko afite amakuru y'uko u Rwanda rufite umugambi wo gushoza intambara ku gihugu cye, gusa aburira ko u Rwanda nirushima gutera i Bujumbura runyuze muri Kongo, natwe Kigali isukuri duciye mu Kirundo. Hanyuma rero perezida w'u Burundi ubwo yabazwaga niba agifite amakuru y'uko u Rwanda ruteganya gushoza intambara ku gihugu cye, yavuze ko ariko bimeze ndetse hakaba n'ibibyerekana. Mbere na mbere dufite amakuru, tuzi uwo mugambi. Ikindi hari ibimenyetso dufite mbere na mbere nuko bacumbikiye abagize uruhare kuri coup d'etat yo muri 2015 bafite umugambi wo gutera u Burundi. Hanyuma rero turabizi ko bashobora kubifashisha nkuko bifashisha M23 muri DRC Congo, bayita abanyekongo. Bafite umugambi kandi wo gukoresha abagize uruhare muri coup d'etat yabaye muri 2015 babita Barundi, nyamara ari u Rwanda ruzaba rwaduteye. Ndayishimiye yavuze ko igihugu cye gitewe impungenge no kuba u Rwanda nta bushake rufite rwo kumushyikiriza bariya bashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza ngo bashyikirizwe ubutabera. Gusa agaragaza ko mu gihe intambara izaba yahagaze muri DRC Congo bizagora u Rwanda guhita rutera u Burundi. Yunzemo ko u Burundi buzakomeza kuba maso kugeza igihe uzabonera ibihamya by'uko u Rwanda nta mugambi mubisha rufite ku Burundi. Hanyuma rero kugeza ubu leta y'u Rwanda ntacyo irasubiza ku birego bishya perezida w'u Rwanda Ndayishimiye yayishinje muri Werurwe ubwo yatangazaga umugambi wo gutera i Kigali u Rwanda, biciye mu muvugizi wa guverinoma yarwo ariwe Yolande Makolo. Rwavuze ko rwatangajwe n'amagambo ye. Makolo yavuze ko Ndayishimiye yavuze amagambo nk'ariya mu gihe inzego z'umutekano z'u Burundi n'u Rwanda zari zimaze iminsi ziganira uko zarinda imipaka y'ibihugu byombi. Hanyuma rero umubano w'u Rwanda n'u Burundi wongeye kuzamba kuva mu
mu mpera za 2023 ubwo iki gihugu cy'igituranyi cyarushinjaga guha ubufasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega. Hanyuma rero warushijeho kuba mubi ubwo u Burundi bwoherezaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo zo gufasha FARDC ndetse na FDLR mu ishyamba mu ntambara bari bamaze igihe barwanamo n'umutwe wa M23. Ndetse nyuma yaho President Ndayishimiye yumvikanye Kinshasa avuga ko azashyigikira umugambi wo gukura ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo gufasha urubyiruko rw'Abanyarwanda kwibohora. Hanyuma rero indi nkuru iri kuvugwa cyane ni inkuru ivuga ko Amerika iri gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda na DRC bizasinyanire amasezerano y'amahoro muri White House. Hanyuma rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zikomeje gukora ibishoboka byose ngo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizabe byasinyanye amasezerano y'amahoro mu mezi nibura 2 ari imbere. Byatangajwe n'umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afrika Masad Bolos ubwo yaganiraga n'ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza kuwa 25 Mata nibwo u Rwanda na DRC Congo babifashijwemo na Amerika basinyanye amasezerano agena mahame aganisha ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma yo gusinyana aya masezerano, Washington yasabye Kigali na Kinshasa gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro ugomba kuba wamaze gushyikirizwa bitarenze kuri uyu wa gatanu tariki 2 Gicurasi 2025. Izi mande kandi ko ari 3 ziri kumwe n'uwari uhagarariye Togo, Ubufaransa ndetse na Qatar kuwa gatatu bahuriye i Doha muri Qatar mu biganiro bigamije gutegura amasezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo nabiteganya gusinyana. Uyu Bolos yatangaje ko ari amasezerano y'amahoro agomba guherekezwa n'ayerekeye amabuye y'agaciro azatuma abashoramari bo muri Amerika baza gushora imari mu bihugu byombi. Yagize ati nidusinya amasezerano y'amahoro, amasezerano ku mabuye y'agaciro na DRC Congo nayo azahita sinywa uwo munsi, ndetse andi nkaya ariko bitanganya ingano ahita sinywana n'u Rwanda. Hanyuma rero uyu Bolos yasobanuye ko amasezerano ya DRC Congo ariyo azaba afite ingano nini kubera ko DRC ni igihugu kinini cyane kandi gifite umutungo kamere mwinshi cyane, gusa u Rwanda narwo rufite umutungo kamere mwinshi ndetse na mikoro n'ubushobozi mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, haba mu kuyacukura, kuyatunganya ndetse no kuyacuruza. Uyu kandi yavuze ko mbere yuko u Rwanda na Kongo bisinyanira muri White House amasezerano y'amahoro, bigomba kubanza kuvana impungenge z'umutekano buri gihugu gifite ku kindi. Yavuze ko nk'u Rwanda rugomba kubanza kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa DRC Congo ndetse rugahagarika ubufasha bwarwo na M23, mu gihe DRC yo igomba kuvanaho impungenge z'imikoranire yayo ndetse na FDLR u Rwanda rugaragaza. Hanyuma rero kuri ubu ngubu hamaze gushyirwaho komisiyo ishinzwe gukurikirana ibyo bihugu byombi bimaze kugeraho mu bijyanye no kwitegura ari amasezerano, ikaba igizwe n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Ubufaransa ndetse na Togo, ihagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Asante sana. Sasa wageni ambao tulikuwa tunatarajia wamefika. Wacha nimpatie alafu awasalimie kidogo. Tunaelewana? Asante sana. Whatever is not needed to be seen. And this emergency we are dealing with now, and
we have started stabilizing the situation. Our struggle has an objective. Our objective is to go to Kinshasa because we have a vision for the people of DRC. Looking at the way that the insecurity has eastern part of Congo, we have to sort it out. And what is the reason of the insecurity? The first reason is the failure of states in DRC. It's a failure of state that is putting all the people to come in DRC, the negative forces like ADF, like the FDLR, and they are now a threat against our neighbors, but also a threat against our population. I also mentioned that the bad governance of the Kinshasa regime, putting opposition party either in jail or exile, even killing some of them. Today, you say we have about 100 political leaders, personality in exile, just because the regime Tshisekedi has installed a kind of dictatorship that we have to take it away. But indeed, I also mentioned the fact that the division of people, tribalism, and the fact that Tshisekedi has hired a lot of mercenaries, European mercenaries, a lot of using the FDLR people and training them with the FRDC. All these are the reasons why we started the struggle, and we are going to fight until we get to Kinshasa. We have come to Goma to stay. We are not going to withdraw, but we are going to move forward from Goma, Bukavu, Kisangani, Bunia, Lubumbashi, Kananga, Mbuji-Mayi, up to Kinshasa, and then to start Congo development. Our vision is named from a failed state to a modern state. Therefore, opportunity. Our vision is called to make Congo a business land. This is our vision. I feel like it was a mistake, and I assume I know that I'm the one who created the devil, and I'm the one who is going to defeat them, to defeat him. I assume, but I know that I have to correct. This is one of the reasons why we